Omakwa ba na October abosom ne de to so eyedu nwotwe bebi a wo bia no anwumre nsam a ekochi kobre Michael Batani etwa krehinke bo patabrebre se pasochi wo mamuni amanfo nkro so ene akekese ene bebi a wo bia anwumre ye ba ne de aba besomo aha Sompa television so sauti enka obono ne afoma ntem ne mu a Sompa 98.9 FM ekutaimu se o obono east ya Sompa 90.7 FM susu kutaimu ho ena asantema ntem ne mpotamo Sompa 93.1 FM so ekraimu anwumre ensamna so ye ne doso na poso enie enra ginesia Speaker of Parliament ekokosi ye no yatese ne oh my God ye court bata Supreme Court mpanimfo akotena so etwa asamna bo asamna to agu a omo ekyerese womo nsan ko modadam enko Parliament enko ye womo adwuma sene ne city no a mampanyi nado dia to dwose abana pomde mu nsam dia na ban mu wobomodi sa so na mampani abe dada John Dramani Mohammed to na proboso ewon krapompene mantemu na osre Ghana fo se bebi oman na babedru no yemu ano na onye oman no NCA kane mampanyi ro John Dramani Mohammed kroya dia to dwa akyerese Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia campaign wa woye no mampanyi nado wo se nuo ntinke betumi a wonya na de no abzanfo edem be ko bono mantemu sunyane abonte so yatese wowa akobo fire service adwumayefo bi sunyane abonten so a emu ewrem ye be ko hono na yakwakodi enkomo amane boye ababaka yensafri nyame adom kiremu se wabo nipa nso bi tuo amanei emu baako watina nanom enna yese tete anwumre se anwumre wie ya yese edan bi a mesinfo esie sokoban Wood Village Mpotemo ono yese ebu Mason for no benum ama fire service mpenimfo ene aposifo tutu America ko hono mo ye be ko ne akwakwa sene araho semi esisi ye esi etie pa ye kire bia kwaso wo be kwai Wesley High all student ho no na ye kire de tia headmaster ya woda school no ano emu nchemu so ye de beba besom we ne nsema hodo bia edi kansa de tie ya bobo no nyina no ye dom live Woko Facebook on my Sompa 93.1 YouTube aya Sompa TV yamfa sadama nyumakuo yi Express Group kan wo bi Imu Pro Service say what the wood to quite the China memu and so na woko akodie 3 Herbal Center 3 capsules atayachi 21st clinic where Siataka expert aya maro fi Liberty conference no October this year so live 26 October and one some na yekan and watching no crap no mizo and 5G so atayachi ye pa and mako we na brepam ye baka one sempa e de achewa son for benua and afia no me yatena se baka kan semi eye me akosia ejewa kwade boaten mene nana ya bo malibia boga ensemi abzafo yen share kase na semfam free o my God ye court bata Supreme Court na yemfamo enkomrase be gefiem eyamo no musamenra abakosam osiye ewo mrase be gefiem memra na akwakoto mrase be gafo no animu anase mrase be gefiem chame ne right honorable Alban Kingsford Sumana Babin anim se mrase be gafo no binom asesa wo monsa wo mo MPP ayo madwene se wo nyina ema MPP bio omso omo NDC so no ayo madwene se nya de a ombegina ede ama NDC bio wo ena de ono so ba yese kontenkro no se de oni MPP fo ena ekwakohwia bomu a wokogina wo MPP amanyuko dimum ewa fi abato a ye kwakoto no basa no a na gese mrato abamu a osemperimfo gina mamra constitution amamra ne nchema no so na so mbe yi samra se gyafo we edom afrimra se gyafiem a wono atusa na mo nenam so ema enra mra se gyafiem chiamene right honorable Alban Kingsford Sumana Babin ejira ne tumi ene amamra ne nchema ne amamra constitution ne parliament enhyehye so ema samra se gyafo ben na yi opam mo nyina ede frimra se gyafiem wono mo se hwe ena o mansi wono mo bio kusi se ye beto abawie ne se bio mutiri ne se amade hye sa to abama wono mo bio mu a womo asaso abamra se gyafiem hono mo bio ba sa no na kese sane amra se be dwadwuma ebesi akono na kese asesa ze ba sa na kese MPP fo no so akote ama NDC fo mum aba be doso e de ache MPP fo e wo mra se gyafiem inte ba sa no a na kese edom kese no akodi NDC fo nsem na MPP fo mum aba be yedom
kuma so kekasi ani a na kese basa no a NDC MPC a omrase gefiem no akwakoye 135 na NDC MPP mo ababe 135 na NDC ababe 136 na nya kese NDC for na ababe doso de achen eye MPP for no ntina kese nhye ne se o se NDC for no mum na be dom kese na MPP for no koye dom kuma eno na kofa atwema mentwe ba ya eno na sewani ensese ye kache wo mrase gefiem no mo a ene kra atwa so na enam so ma mo be kaya emra na speaker ekwa akotena asem no so akwa no na MPP for no mrase gefo no de akwa dan Ghana Supreme Court say de asem oye eboboba no Supreme Court no ntena so na omunsi ginaye na omunsi speaker ho kwan ade na oba beye no wo mo ensi no ho kwan ja speaker ejina ne tumi so eye de no wo so ye de na so ade eche awie ya entete ya ye tete ene say Supreme Court mpanifo akwa akotena se a speaker na gina sie ne de okan ne nyina no wo mo atwam abo ede atogu agagefo num ene tena asem no so Chief Justice Mami Getru Tokonu wono atena asem no so bi saso so ena Justice Mariama Ousu eka ho bi ena Justice Kwame Adibu Asiedu esoso eka ho Justice Ernest Yao Jewu esoso eka ho ena Justice Yao Dakon Asare eka ho mu nyina ajatum se kwane a speaker fa so na osi edi dwuma omrase gefie mu enra no entwe ya omo abo ede atoagu na emrase begem dom kese no anase dom kuma no meka ne se dom kese na MPP France mejafo no de odi wo manim honorable Alexander Afenyoma kesemra court no tena se a omo ebu asem na ma wunum no osebo na nyom to a omo di free court wo no mu pie ye no na se woni nsese ye ka kire wo yanko MPP for no nyom a one omo to ye e court wo no nsem omo di tudwa The founders of our tradition use the court to do right. And true to it, we are Democrats. We don't believe in violence. We don't believe in mischief and unnecessary political chaos. We came to court believing that the court will do right, and indeed the court has just done that. The rights of those MPs have been reinforced, as well as the rights of those constituents who elected them. I will leave the Ghanaian public to peruse the full ruling of the court, and then the discussions can continue. But let me thank my colleagues in leadership, especially the hard-working majority chief whip, for all the support and his industry. I thank senior members of parliament, Uncle Joe Gatti, Honorable Kennedy Japan, not the least Uncle Katie Hammond, and others who have been supporting me. Again, equally important are my colleagues in the backbench, especially those who lost their primaries. They've been with us thick and thin. The whole of last night we didn't sleep. We've been working all night. I myself, being a practitioner of our courts, made sure we put together a solid case. And this afternoon we've had justice. Now, those NDC people who are, walking all over the place, proclaiming, if they know. Observant to ye NPP Mraswe Gani or one Raswe Fima, this year we futu abaton persuaso mfinfi mantemo or saso and a penia or da edom kesian and I say NPP Mraswe Gafuano or Mraswe Fimo honorable lawyer Alexander Afenyoma Kenena Yetin Kenina a Moko Supreme Court Supreme Court to Boa Sanamo Maria who was say born in Yom tour and an all churches and same women a day at Chelsea Chefono. Sana Supreme Court that's some baba to Jana Central for shame dear Adinka Kosudata. Nina no ye Alexander Afenyoma Kenkoya and a Casa ye Cheremusa. Sana Motuno, Speaker of Parliament 2 and Yamiano Quasimni. Said Don Cassianacasa Wambo Joshua.
na wo moboa kora sansa enhyehyɛ na nneɛma wɔ sanka speaker wɔde yɛ adwuma no nya saa deɛ no na wɔfa yɛ ase wɔno a wɔama ne nkwanta bi no nenam ne kwa bi ɛno wɔhyɛ ase a wɔyɛ nneɛma ɛte saa ɛnam saa yɛ so nti ne dɔm kɛseɛ no ya ɔno yɛwura Alexander Afanyɔma kendi animu no wɔno nte ase wɔmbɛwɔ so wɔmbɛfa mmara kwa so na mmara no ayɛ adwuma. So they don't believe in democracy. They want chaos because they want an opportunity to come back to fest on us their incompetence. We know how they never believed in the free SHS policy. How they never believed in the free SHS policy. How they don't even have a single social intervention program standing in their name. These are the people who want to create chaos and use that as an opportunity to come back to power. I want to tell every single Ghanaian listening to me today that NDC has nothing new. In fact, upon launching their manifesto, it was clear that they had nothing new to offer. They claim a so-called 24-hour economy, but if you even ask them to explain, they get upset and angry. They can't even point to a particular thing they mean by 24-hour economy. I know. Alexander Afanyɔma. Abzanfo inform from Raswe Jefiem ne Mansuya wo mo etwe huna inform consent from Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na edi wosono kokoko MPP amanjuku de makwakọ premampene edwa afia batu de mo na ene waye amamre ne amane a ejasese abefo contemponim de kwan so a ye nuanom a wo mo adosuko ewo sinitwam ya wo mo ti sinitwa ase no abzanfo wo mo ebefa so ajeji wo mo kakra ye fene se royalties no wo mo ebeji na mobeka sene nso anche bia na Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ne ye nuanom a omu sinitwam ene sinitwa ase abusuafo no omu sia yedidi nkomo botu mai kakra ne ade a na oka kyerem se kanete to onum teacher kwa abota breso a na me kwa afia ko bi guest na me ye guests bi onum no a ye fa so etwetwa sempo ne nkapre de ma wunum no sesei omu besesem na omu de afa abafu nim de kwa so a eja obonyum na onyum no afa abafu mu ne ade a ye friend say royalties ne ba eja uti hu bia obetima asese hunu de wunya ene de beba wo no nyina eno nene Vice President Edena di awon krapompone mantem na ochechensem sei ede echiramanse and so on are all externally owned. And so when we put our music on those platforms, it's not surprising that the returns in terms of the payments that are made to our musicians are very little. Very little, and they are not much to write home about in general. And so the issue for us of making sure we have a streaming platform locally for music and put in all the catalogs from A to Z that we can find in Ghana on the platforms. That has been something that has needed to be done for a long time. And so we've been working on this issue. Abzanfo we Dr. Alhaji Mahmoud Baumia mampeni abedi echira wudi MPP amanjuku ni mapre mampeni edwa afia batu no mo na yete no enken. Our Power Urology and Nephrology Center want to ma Kolebu Abayo Sabia. Mampanyi na danko akufuado ne kodi se adwuma no sane yeba na kidney. Ano junso chamu yade no yebetumi ato ase ewo ma Ghana emu. Na ewo no de akwato jatro se woma ye ko nhira ye nhira na bypass na se na ban betena konya so a aya wo ye neoma pa ene ye bi ni agenda 111 ye ode ba ye aya sabia pepian koma na won ma bie wo ma Ghana mu a ababa boa ma yade pi no a ye mpampi no ata ha Ghana fo ne kunkuma de hye no sade ne nyina da eto betimi atwa ebra mampanyi na do wo kasa ade acha dokotafo ne panyufo a wo mo ka bie wo mu wo ma Ghana mu no sei ene o senensem to highlight some of the remarkable achievements of this administration in the healthcare sector. From 2017 to August this year, we've added some 8,665 hospital beds for admission, i.e., from 24,153 hospital beds in 2016
to 32,818 hospital beds by August 2024, representing a rise of some 36%, further underscoring our commitment to expanding healthcare infrastructure. This excludes the total number of beds to be provided by the Agenda 111 project. We've also made significant strides in reducing maternal, adolescent, and child mortality rates. The institutional maternal mortality ratio, IMMR, has declined steadily from 127.3 deaths per 100 live births in 2018. I was so worried about Penny Nadu Kwa Ekufuado. Observe for inform Freeman Penny and Nadu Danko Kufuado, so Swatna Yeni informo and call Kaniman Penny that John Dramani Mahama so Nakatse. Na see animo Kase or Bapro, a one crapum Premante Moa Nina, and Niswa de Huno Sebeye, na man for a betting in Susie, Nitimo Paul, and Niswa de Huno, Ase, na what medin kunim, a fiabatu imo, and I'm so more Bapro, a one crapum Premante mo. Na onamuno. And Australian forces they say oka wonsa kono sanenu munsia aka nefua aduonum 50 days na ye bobo ye hon lezi ebutu emye makwa akotoaba akoyima mpani amfie na ewe enimu yi oben hyehia ma omayi afa ne ya pese na de gidon papa bi efra na fe ya saso ato aba yimrase gyafo a vie na ewe enimu yi on betena mrase gyafie ma ye ne nunu ahyemra ama omayi susu no agyira ye ede ama yen no se ba bi oman na ba bedru no se Ghana for ya amoa na nka no ho ama na nyi oman na nsi ya ede ne saa na bia abana donko abura ni akwakutum na gese oman no agiegu a ye ne hwea enye ye biewo mampani da John Dramani Mahama nsemo a wode atudwa kakrani. My name is John Dramani Mahama. December 7th is just 50 days away. In 50 days we're going into battle, and it's a battle to rescue the soul of our nation. I thank you all for your hard work done so far, and I'm here to encourage you to work even harder in the last 50 days. I'm particularly indebted to the incredible number of you who have volunteered for the Mahama for Change campaign nationwide in your communities, your institutions, your workplaces, and online on social media. To you, my branch constituency, regional and national executives, and our hard-working members, you are the generals who are leading the charge in this battle. Your polling stations where you vote is your responsibility. Let's get out all the votes for the NDC from our electoral areas. And after voting, keep your eye on the process even more keenly until the last ballot is counted and victory is declared for us in the presidential elections for John Mahama and for your member of parliament. Observe we a Kanema Penny that John Dramani Mahama and Yetinenge. Now, we are Panama, so na chemu upon Catamaso about Sompa so ya one crying. I want to to judge some Payina do any more. And you walk catch on the pa. Said Dr. Alhaji Mahmoud Bamia campaign now, you know. Mampany Diana, what they son. What 2 months in a crab and a chemu, Amomo, Maguasi. Now, what Chama says, I will have a panoa. Yera about me a one more mutune fono, and no one more no money momuna. No money ya. What we say one more summer, one more can of some panado. One woman, 1 woman ye, one shall and why I can pay the mayor about me. And to a some one can Ghana for fun say, now one would not so at a twabamano. And I'm sorry, I shouldn't one word in my penny be denti. Will be to me can't 1 year John Dramani Mahama dear. Walk at a chairman penny now, the 1 channel. Near about me and one can campaign when you say, what you're turning ya see. Ni America che Nana Akufo-Addo ni se waye na afa anye yie nti on ne onko tena se na onye di me hu se na se onante ase onso ye campaign ni ade me pese me ka che se omo omutu ba omiafo for campaign no omo ka kokwem se o campaign mana ebe ma ni case aye west. And so be intimate country nanado, and Nana make catch on your omo can say, oh, that's now baby in a jano, non any campaign. Oh, it's true. The campaign advisors of Bawumia do not want Akufo-Addo to campaign for him because anywhere he goes and opens his mouth, he makes Bawumia's case worse.
But they can't tell you, Nana, you are going to be a statesman after you finish. So you go sit your somewhere, leave the fight between Baumia and Mahama. Let us sort ourselves out. I was so worried. Rajon Dramani Mahama no 2 months paying now the for no. So we are not Juma on go benchana. Na yira Haji Mahmud Baumia no kasa enkweneku. I was on for Southern Wabeka and why Yaka was Sompa television and you reno Siaka Siena and some no, maybe I will be an Yugusua, ye de Emma or Sty BB and Wajan Channel and Susie, over to the Ababeka and Wabra, okay, on your social media platforms are hold on so, oko Facebook wa Sompa 93.1 FM, oko YouTube so Sompa TV Ghana, Sompa TV Ghana, Otienka or Bononia for Mantemnemoa, Sompa 98.9 FM. Kutemu honum sawo bono istia say techimana say nkransa say kentampo Sompa 90.7 FM kutemu and asante mantem ne mpota mu nyina Sompa 93.1 FM so ekra yemu yento ansam no so emamom ne yemfom mfra banyosemo enko ensem fufurum ya tese fa service adwumayefo a ewo sunyan yese wo ko eye sunyane zongo so omo ekwa kodi dwuma na omuduru honum no yese wo wa no so omo free he se omo free he yesi sibamu a omo sibam fire officers ne adehia ewo eye sunyane zongo no enya asem keto ma me nko ma no so na panimpa one ehwani amansa di nkomo ma Ghana National Fire Service adwuma no obuno mantem no musunyan edio 1 kwame adomako ma me ne nkodi nkomo okore samasa o majoy ateka Lydia Boga na chief o hoye bra me hoye adom ni ahwe awie na yanti asempa ba to the same you fan sa adwuma no mra no awie ya na siye awie ya no nkwa gba fa ho mita duonu oh ana yenya no edi me aye nipa na ofre ye no na wan boaye okay cause nipa ne frɛ sɛ aye eja emprepi no sɛ ofre a ye ma no enya abotire busa o sɛ edie na asi fi sɛ ye wɔ classes of fires ye wɔ class A fires aye nema enua etimishe enti sɛ oka sɛ aye fi na ahia ya adwum ye ni se ne entade enua na ehyi ye ko nyina ye ni se di nsuo ana eko so ka se fuel station na ehia class B fires eno ye mfa nsuo enkogu so afidikase na ye hu ni sa no nsuo wom ana chamber ne ba bi nsuo wo ade bi efe ne concentrate ayete se samna wuro foam enti se wo fra na o kire de adekra ehye na ema ye hu adwen ne plan a ye befa ansa na ye mubi enti nipa ne frɛ ye no na emantie na adwen nyina ne sɛ o egya de ene sɛ ye class A enti e ko nyina ye nsuo ana e ko guso Lydia Boga e ko dru ho no ye emobro age central mosque e wo sunyane zongo municipality nim omoje edem ho afa ye hwehwemu a ye hu se enye nnenko na omo be settle wo ho akwaya ti se omo e wo ho dada na ni nim de ntia e beto ne no omo bo amade ana se omo ndia entia lenu a omo tu ye no omo baba kuminu no ana mo mandine ba so a omo frɛ enti nipa na ofrɛ no anka adekɔ enti man tie no koduru ho no na je sɛ omo di kan abo motlemi fo ni bi e wo dem ho ansa enti omo ko pio no omo ko hɛ de na asi ene me no ka sɛ ya free tamo ano omo ni abre dada man tie ni si fo mo ana omo sha ko pidi wo mo so enti so omo take cover jema muane de omuji community mu ho nyina efa ni nta saka videos na omu de community nipa e wo mu no e dwane tinum nyina so mu dwane aha de ma eduja edino ko ne e de no nipa edan e hia nipa e dwane free mu no na ye ko we ni omo community ni e dwane no e so farman also ko na okosi tinu ye ye si ye no nemom omutini bo mo homoden esebi eyi nipa ni nyina esuo papa ba ko edena mo anu zo de omo no akeka no
you are not in the condition no enye enti ye de ono ene officers ni nu a e mo no tubu o mo so pa no for RCPT officers ni be titi o mo a o mo e be se koye o mo nyuma de mo papa ne de ye for no na papa no e de wo hospital. Okay na emo no mutimi e pam mo free community nim e ka ye djuma die no rescue no okay so wa eba o prefer senator o mutimi boa the only disadvantage and say Tibiaboga no enam say yenni machines a ye betimi e de ache o mo ne yakoja o mo gu baabi no nti then see kwa we kill the cities ye ku o mo mukumwa no and ahin ye de ensure no ye de ensure no ne chemical ne kakra extra na ya pete o mo se de yedum ja no okay o mo on tabai enti e be for o mo na o mo wu and no play any disadvantage e higher pa he say we want to kan hu na boa yen o mo ma ye wo no cre ye to kosuku o mo ye to kosuku o mo no e be to me bi e bia na o mo so afiase and no plan e higher na ye nya wo wo ani ni ye nya wo ani but we have no option than to use this method. But chief, say ka we dey Kenya boni o say ja mua no mu ku nipa nti say eboa de say wo ku nipa isi ekunu a say Kenya hwe ana meboa bra unim mua no unim say omo ye harmless so wo attack wo mo a no cre ebe o ho na be ma ye education kakra so wo wa be bon fia unto abamom unto bomo no a omo nyewa omo ni mre if you say bia na omo twam emo na omo ntidie sabio omo ti enwuram ene ba bia enwuenwua ewowo enwie bia na omo twam omo so bre enti so omo bra no mo pe ba bia abo enti so omo be bo ho na utwam mo mfa ba mo no onye wow enti wontu so utwam na ewie kafia bi enti omo so nectar ewo na ewo emiemu no ana omo nom enti say what spray ho a omo hu ni say omo diane omo twam no omo abre no omo hu sa ezia no a ana omo pese omo ba ho no mo be say wo ye haban enti ba sa pe oda fani so bi obeda te so obebo no se wo ba ko ode ho kokra omo maka na omo be hu say wo obi abo no omo be tu aba so enti chief answer na beto aso nti na ye say ye namu a ye sori a ye de perfume ene ade gugu ye hui se utira anye ye na ukopie baabi a wo ne bi wa obeba wo nchen aba behwe se wo nipa na wo kɔ no se bi se wo ye dua se wo ye aboa se wo ye ninua ayi to no anaze bi a ayi na ososo bo no a na ye say faketo abeje kese no ma ba so sa pepe if you say flowers a omudino ehwam no cre ana ensure bi o mo ti nti wo kutwam na sa pampan no emwa nipa emwa ti pampan ti nipa sa obehete e dua ni bi se me dika ka se bia mo mu twam no ma bre nti o mo pa bia na edi nti se wo twam na sa pampan no ho a ba ku betu abehete bia boga o ye flower ana say ya kunya ewo ni bia che bi ni mo bibi ama ya to ya ho ya control ni so ana oda fani so be bo no u ba no pe obekọ mo maka no odo mo ka no mbe hu se obi aboye nua no afi o nyina be tu aba so ene ho na we bo na we ya bo nya so mo bo ne mo mi na woro mo we se o mu benya nectar ni bi anom ayu ena mpe we ni kwaniti ode bowa na ya oya ode bowa na ya oya yen hia ne so ebi say wo fie na bibi sai sia betre se pensio o pensio na de sitire agum o de sitire agum na de akosi baabi o mu wo no ba ko petu e na no be ka eye ne de o mu be num pensio ni nyina o mu wi o betu akọ okay eji se wo fie na se wo se wo wa bisa ayi ni ti wo ho no mu a o pensio no o de gu bucket mu ana se pan mu omu no bucket ni enti pan mu na de agum na de sitire agum am na ye de
if you were sitting in a vessel. Oh, and yet, and you, baby. Una kapu bakubi now you see great to see the big one. Naomi, a bit changing taste, you know. Okay. And you will never drop a book, you know, and you know, actually, we are on the young one, the actual. Okay. It's not to say again, sir. And my aunt to and my aunt to the MO. Okay. The Omubowana, Omu, Enya, Omu Bessa to but I'm pretty, you know, you want here to say a day. If you have bottle, a bottle, open to about you. And I really did, yes, you was young and name young and child yet. I'm not telling you, I'm the one walking home one and so. Monka Fred, Juman and Rano. Ain't he Masalachino, my idea or Homodia Drobia Guho? Baby, I know Mugo, my baby or what now. Sabe or Monsa, some baby, and make Sehonomo. And now, sir, almost Kataya means, and my own corner, okay. And he said, almost said, and what did you about almost so? He just said, almost to a cop. And I said, I'm the Saco, and you may know, and yet they are so to perform. And I said, that's my man, the Marco has said, and one of them settled, and okay. One of them settled there, and not joke. And I said, one more. I am not a year. If you are not doing it, not so much as settle. The catcher would let me for the Omobo, Omoniama, no Mocket, and I am far in Sunu, in your Musso. There be a baby you must see her cry. Then we did it, sir. And shall I be here? On one cast on be two. Like I said, one no, Neninti and I do the Mutimino Copa Dinusunkuni. I am not, and I do almost so. Okay. And I do almost near Akisa. I guess I know Samasa. You almost go my home. Yo. That we are there. To buy and hold you. Okay. But with Yaboma Basso. Now, Moment, no so. Ipipraeno, ya wish you almost speedy recovery. Yanko Pombe saw me yare ama omoho atomo kama pa. Nti ya need dear chile. Nti bibia ni so chief yebesa so abo opunu mu bi why nyambo achina yo yada se abusanfo we eye AD01 eye Kwame Adumako entwi okọ bono region mu nyina wono ena ekasa de emagana National Fire Service adwuma no ena wie yare hosem a esi wosunyan zongo a ya ahyase na akoye sere because ohwese ne no si chechire mu no a na esere na anika Fire Service for the more from my amon catch it almost. Sadia Ayawa. And I say, no, mamma, one homo. Yes, ma. Observe my mouth for Krunum. Yeah, mouth for you. And you want to do over day. See, I am Mokakani, I change you Mokaka day. Movanjay, yeah, Jacka said so for my I was there to us. Can a man pen your Roger Dramani Muhammad ya to ja trust abano and asem per economy no jaya Adama NPP abano yan no ne yehuni. Na so send the economy to me at tia pronoa. NPP amayokono anka so bet me atwra ngoma magana fo atopa. Na ngoma no one matwra chire. Se kwan ya odin finhia nwotwe be se economy ni nyina no be won enwoma nim na Ghana fo akenkan ehunu wo mo ma bone a wo betena konya so won maye. In January 2017, it is clear to all Ghanaians that they have failed. They have failed completely in all aspects of our progress and of society. But the worst failure is in the management of our economy. Today our economy is in a complete and total mess. But NDC has managed this country before. And NDC, when we manage the country, we don't shift blame onto other people. We take responsibility and we fix the challenges. And so one of the things I have said is that when we come into office, the first thing we're going to do in the 120-day program is that we're going to hold a national dialogue on the economy. And we're going to open the books for all of you to see the damage that MPP has done to this economy. All
Abusia kanema mpanyi ora John Dramani Mahama ne yete ne nka se wo che mo sa enuama power ja no akonya so nyinata NPP aban abese abusia fo eguso adem wa amanyosemu na yedem wa NDC amanyoku na tena ye ewie yede to manem se pani a wodi NDC amanyoku anim wo mrasebe fiem Dr. Kesel Atoba Forsen wo ye NDC mrasebe gani a o mrasebe fiem adese wo adwumako enyen esema bato mpeso aso oni ewura same jamfi aba santemantema se ya eja campaign ye ni aprobo ya ene de omo eba ya enra awia no yede to manem se sabronumu mankranso tepa eni ahiriwam ne mpotam de omo ade omani a kire ho no mo kwakoe campaign na ho na Dr. Kesel Atoba Forsen ede atudwa ehye Ghana for bo se sabre ya obe majority leader ya saso agini post we free nsem no sasema no okasa asem tata no okasa asem na onim se ye kwakogini post we free nsem oso obe majority leader nko ade obe se 11 no a mampeni na nado danko akufo ne MPP aban de ababeto Ghana for so no umbetwem ne ni kire ya ame ho ato enema bia so a ede aho chabre Ghana for no o se Ghana for bo se ne majority leader no obedi no de atwetwa sa ne ma ne nyina mu so be ye NCA opese oye sabronu oye Methodist Senior High School no oye the boarding school ma kade ya me ya doma lesa motu abama na me amepo no me aye the boarding school ya di amamo awo proyimu kewe anamo boarding school na ni amepesa meka ni bi oyin se omampeyi Mahama se me ba me kanche omo a omusua adepam omo a omusua etiye se odin hihye biaba se nyame ya adom na se obeye president a the national apprenticeship scheme biba the national apprenticeship scheme no adeba no obebua mo ama omo a mo pese omusua adepam no omo start ode omo betu adwuma mu free obama omo machines free ode omo machine wi a ono ankasa bebua wo se wo pon ho a we bie wo shop ama na wetumi start wa brako na enu echi no ne obeya ma obi oyin se wo pam ade wi a ode bibi ba obepam school atayama enkwala amuko school ina free enti school atayama ba pam no obema ekrom ha na omo pam school ataya obema omo pam ade wo krom here Observant way Dr. Kesel Atoba Forsen wo ye penny a woda NDC mrasbejafo no wo mrasbeje fiem ne yetene kanu na yero asame jamfi a ono soso hwani amansa din komoma NDC amanyuku no na ohobi ono soso de ode soso ni be no kwa mentiase be be na tifia du 80 years kawo de wodi ani je ye de kawo de ka adwuma pa ebe ye nsanna ho ama nchima na kawo ye kawo de wo be pedi pa enso sori a na wo ji nani not the Sika for Chata Shane private jets. No, let's say Wabroni Yade, no more degrees. The private jet every 1 hour. Muninka Ghana Yabono Titi Sikano 3.2 billion every 1 hour. The packet plane is Wokra and Woka Yabono. I was on for your Rasame Jenfi and Yetin Kane. Ya twaso na Alive Chapel International. Sofpanyine ya wadano ye Bishop Salifu Amwako. Papa ya bone di ananse mu anase sese de. Ade ba ko baba otire mu a ayo ne ba Salifu Amwako a. Wano so anya fihia ne dunsia na nanse ya ntama hyan ya wotwe ekobo obi hyan mu a enkoda mienu. Wano hye dworoba ewo Islegon yankramantemu. Na sara wo sem ya ka ho bi ama papa yi wajasene na so ade ababa to dwa chaw pakese pa ene ode maganafo na ade de kan wo se nkoma abusua mienu a won ma hwere won ma de se ya atise yi enye ne de kura so akwakwaya ba tan atesa na wobawasa ne ba ebedi anyambra sam na nasan akwakwasa obi na won ma hye dworobe enam sa ye nsu nti nkotodwogu fam nsadan sayam awofo no nyina fanche na wamrasa de asie no yebejai anamanyame eno achi ne kura mpo no wase nei asam ne wamramu de ye nei abambofo anasa posifo hwe na wode yi ato yi na so chaw power de wode mabusua sa de akoso biada won mo fanche for samatomo mama efrimu me Salifu Amwako, and I made Kasai, Mesrem,
mo hu me mobo na de asibia no awurade encheche more na mesra busuafo no two side no se moncheche more awurade nhyemoden awurade mama hoden mesra Ghana fo nyina se omonso asofom ewo Ghana anywhere se nyina mompa abusuafo chew emame I can't explain myself mean to me explain me ho asam na atome no bedwina ho ansisi so na suama me awode amede be so biom enti mesra busuafo nyina I'm begging the family, the entire family. Say, mon chichi more. Erade mama holding. Erade and sustaining mu. Erade mama that courage. Intimesre. Namasha busuan affording. And kolana mami. And kolana papa mom. And be strong. I was here way Bishop Sally from Wakuno no nyana ni obi na de bibia ya no nto obasre. Sir, I was your friend Chana Munchachere addition a ray. Na ya kwa sunya ne kroponi mu. Na I was your amanaboya and Sakano. Achira musa sunya ne Sasiano or Beneza Opoku. One of your sunya municipal coordinator, our honum, and our dear to ja atrasa. So show pan one pep mafabronya ho iron crackers a pa. Dropo machines ya by the ban and say antamuno. Omanfo no so ahyase ya won mutu nwura egugu ba bi basa oso obasra pa sa suban bone no ya ba Ghana fo bi mu no wonre no munyaye sansa honidi ohoyi ehu hia yi sisi die onyame adum enam egugu ehihye papa omudi aba enam so amenya machines ye didi tumaso esie wo constituency anu na no pa ya bepia ye ba wa wani tia ewura timamufo edi egu ha no enyi obi ne beka ya bom modia edi vile na ba bisisi na yes adwumadi we na ayembia wa wo de o se obesore na ha na betu wura gu em se o mai o mrawo samra no eni ubedi ti ebe se ubedi adwumadi we wu am tugura no obia infantu. I was here Berezo Poko near Turn and Canaway Sunyana Municipal Coordinator and a Kasai. For Yantuakasiano Sumamona, Yanfamon Quarry, host somewhere the two Manimo say, O course Sokoban Wood Village. I say, you could be a friend, say Uti. Na reho somewhere yet to say, a dime beer, a missing for a sea, a was Sabia Honum, ye say, a dragu, missing for bear, a num kikakobe. In Siana in Sonso, and Masiano Mokasebi, a Yankopon Edia. Na openi bakwa na oye Juma, was site honomoa, a dino ejrigu ye, na owo honomu bie, and any who dear coso, yeneno enkudi encommon. Mr. Michael Kofi Buedi. Mr. Buedi Majwe. Yeah, na me pacho ho ye de nyame adom ye de radio ase Mr. Body entinipa edan ni dwirigu omo so mutimi yi omo nyina na le ba chan ye ti omi yi omo nyina no me nipa 9 no me nipa say 9 and 9 na ebi firi mu ana le ba chan say na omo nyina ati ase nipa 4 na mu yi omo no say na firi mu baako na emiensa aka no wa he mo die meka se omo ba bia entwa de na Mr. Bodi eba ne say mo ba bia entwa okay ye de nyame ase na eba ne say pa eba ne say ne si ene say around 2:30 ye was site ye juma na me tentie mu say enipa mrawo ana me ne workers ye o me site wo nyina ipie ye ipie na ye dan bia e wo me nche ho mo ye ho adwuma abrosan na edan ni nyina adwiragu enti me ko na me busa mo say adai na o so nipa enan e hye dan na se e ye workers yensa ene fiewura no ene hye dan na se tina me simfo na ye adwuma ho ene dan ni adwiragu ye
Hey, enti just say fear run so no hobby. No se dana sibi. Na yo wu ya ne ya hwan ya. Oye helper ana wo boa mu de be ka se labor ana wo boa wo mu. Okay. Na ohwa se ne abrosan simi adwira gu sa no a na dan na no mu sie no ahode na animu ana. Anintia menyaye ene de mede mani ko hu ye ne se edan no na ahodin nim ase no. Dan a omosia si wache ena bia ho nsie nsuom. Enti ase no na ahodin nim ene emani si ekiribu yesa. Abrosan ana omusi ato aso be sei. Me pa cho abrosan a ba ko penisiso. Me fa se form njafi na omusi Mupeja baako asiso. Okay. Na police fo aba ho fire service ne ade ebi ba ho ana. Me pa chan police fo ba ho nadmu fo minister fo ba ho fire service fo nso ba ho. Okay. Yeah. Na bo na mampanyini ni fire service fo esubo kakra. Ni ti America ne sa ne se esi na me frɛ obi wo assembly se on frɛ fire service for emayen ene ebra mu bedru no on bedru on ntem enso omu mfidi omde bae no entumi amwa ama ye nyi nipa no me call fire service for na me share police on chomu jai be bia na omu ko nyina ne me ko site ho ti me ko dru on na aboafo aba ho no etme nipa miensa akoka baako. Indra hu be yan se fire service for eba omu bedriye machine a waso omu di chika young lord na machine no anu owu ntumi nka young lord no nti aboafo be pie mu ho ene yegugu edan no nkakra ene etumi yi nipa na no hye dan ase no na fire service for ne de omu bai de na nso mfidi omu de bai na amu adwuma omu be ye no. Okay, mate Mr. Body me na wase anwumre so wanya adaje ama ye anwumre bibia ni so a yebekọ Ghana National Fire Service for no ho ene police for no ho no na ya to aso nkomo no ho ye da se pa why you abusian fonti we ayo danseni a wie yi arehosem osiye wo Sokoban Wood Village wo yese bia bia fe ne se oti eno no hye Asoko municipal ase ho na sa arehosem yi esiye Awusa ye nyina arehosem so na ye ntonkra na Imupro service ana de woto kwan China memu ho ne ye kọ na ye nyimekwa akese akodi nkomo ye bejeje wo mo numbers ahodo wo hia bibia wato nsa afre wo no ama wo de abrewo na wase wo ticket waduane a wo bedie ba bia wo beda breakfast bibia no 2,499 US dollars per wo mo achewata mo nti bibia ni afre sanse edana so wie 23rd October no se bibia registration ni ade ni awia na sana sempo ni aguso 8th November na ye 0244 924573 0244924573 mezo ana 5G kan ho bi Sompa chade Ebusia gu so je yesra fa de brei na yeso yemfa de mra yen kamum ne nyamua wo ba ya hweso bebompa ya gu so afene be kona wiye fa wabusua nyina hyem bompa ye na so fa bi ebra sa ya montade de ode beba bi ya beje wo ko nkranza obetumi de akoma won mo Ghana Commercial Bank dining Sompa sunya no so ko night market won mo aye wo ho obetumi de nioma na ko ena Sompa kuma senso ye be no hotel wo de ba ye beje mobile money a what are my number ni 0598 559 802 0598 559 802 Odini Yatawan Media Anasa Blizzard Foster 21st Clinic in Sunye Sciatica on your day ba Sciatica no ayade enye nipadin yase woto asentire no wa atwe wade aba na amro mu no Rasa obedi hu dwuma Sciatica yade na ebo nka ye wokontam wanu matimi ahwe wontam 0540 311 0540 311 3 Herbal Center what a 3 capsules aba eye papa sisi yade kokoni ayam timo no ebeyi ni nyina de afiri ho na wo ho ato 0546 107 Express Group was here na person ko Canada US UK Holland Australia na Espresso Kumasi asa Flema runabout Accra
Kaneshie First Light 0249 000448. Express Group no was what over to far Liberty Conference October edition no so so live 26 October ya shene so edano no pano nsia pepepe na ebehia e Jubilee Park enti ya brabi woman no yodo bo akyese na dan da nyina no woye no nyame nwosra wono so edano ebehwie pa ti beje wo de George Ajay ka wo bi Minister SK Frimpong and Minister Kwame Jedu wono nyina ato nsafre wonom se adwomtofo so brabi na obeye nhire ye pa yenyina waso e dan ye pensuo bi nom ye ba ne akachi no na ye de ato so 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina mebeko menkrata krani hey ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otwedi dimusa no oh Express Group adarumenti akwanto ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK and Germany say a tour and se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention a kwai wo Kumasi Asafo Labor roundabout hwa Accra so omo Carnation First Light Tema omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From mo ahomatro for iso 055-555-0067 and 0249-000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh,
tasty, delicious. Boris Beef Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Aketiapa. I was say a kwa manosonia kwa kwadin komo ahafo no south west ahwo ne yadri cry friend say nyame adom ai ehwo ne yakura man boy yensa ka kire say enipa nso ana akorabo aka won mu baako wati nananom na nipa ko tutuo ne de yenkwai na eri amane bo ne benezo wusu ansan kwadin komo ebe no adwai Ejo so akosia boy mu asam no aka sete say me da sa akosia said the wedding car can on Sapa penalty, and then we braba na bobe said no me and Sapa muno. And the young crabby say, and my bawa and should be a true akata, I made you my baby pium walk for a man can so a buyer sabium. And none of you said I could not put here a course so a ma ta a two a casai. Now Abra you said with some man and TSA. A branch of no security guard war mining site or HSA, a man, ya just so how much going to pay ye. It's in Kawa 2 2 Kaja, what you rule. It's 2 course for that as a quaquete. A 2 8 young course Wabra, a GC from my as a cassa, any pound so artisans, Jamino Casano. Any pound so, you do move a PMO mancas, Baku, a war to Yemua. Enipa ensiana kan so so ya de say do mu egufe wo so a wo man kan so ban ya so bia ya jo ma ya rehwe ni ahwe apomde na se no mapomde na esi ko se betima aboa ama wo mu so tena gina wo na so bia mu e se abro ka say de enipa so ne tu aka sa wo ma ba ko ayi de atwara na no mo won se de won mu nyina ya ma o mu nyina ya ma a je se wo mu kwa ko pe bibia be di ne se tu ya ko ka sa wo you Eben my phone why dear chirema nyame adma say ye fancy hey I was aware beneza awuso ansan ya man boni ani atene nken Abzafo yemfa kase ne nko wie wo ira alankojo chirema ten na tena ye odonfo ya domo a na eja ketrema da bojusem mogedie mafusane yante aten kabone bia ira alankojo chirema ten ene ne dom bontu we kra de o sento abonase kumasi abonte so be na wotwe mienu nie ana gese ode na propo nyina aba asantemantema se a o bontu ana china na walk sronko
chenche pa ne kese nyina omo de hyehyɛ so e Kumasi abonte so e be hyase e de every Kumasi cultural center no mo atum pasa e de afa asantememu no de aton ani so ade hunu afafranto movement no omo aton mo ni so ade hunu e de akira santeman ne Ghana man na yewura Alan Kojo Kyerematen e de atugase sene asanteman omo enim ne fa no odonfo ya adom akina mpanin kokora mmerewa obia nyitwi emra empia bonte meka no na omo entisi montere so enye campaign emonto antrete no mapomo na enkunim enam kwamu a eba edema Irala Kyerematen ene afafranto ku ni nyina Dofo, icheche munyina the firm Alan Kojo Kyerematen, founder and leader, movement for change. When da be me tun safre adofo a was santiman titu ani Ghana fa na nyina se madawuma mumbobo michidom na ye benanti atete apom wo Kumasi abonti so ye hyasie ewo Kumasi Cultural Center donsia nopa pepe na ya nantia me edi akodwie Kumasi Mall na we ne the great afafanto mega victory walk me se nuanum ni adofo se mbobo muchidom na kunindie kase nam kwan so ba ewo apato na ye ba beto eye December musumi etwato no na onyame abeto super so na no movement for change Ghana will rise again. Observanti weye yewura Alan Kojo Kyerematen odon for ya adom ekina no pa no nsia de na je se dom nyina epia bonten akwakoka no ho na work no mo de ahyehye so e free Kumasi Cultural Center na ntimu a akwakowi ewo Kumasi City Mall. Observanti ye bejina we so na adwumre nsema ye boaboa no de be somwo Sompa FM ne Sompa